Bishop w'uburezi bwa Western Kore Diocese ashaba abakristayo okurgayo bakicaza Yesu nkomuje n'uwamagara gabo kandi bakangira kimwe kibi ahamheru bakagira obusinge n'amagara gatarwaho. Ebi biri mu butumwa bwa Bishop Johnson Tunyomujuni obwa Nohiri y'omwaka ogu. Christmas Yesu akaija kuzuna abantu mu kibi kurwo mu kibi. Nambwe rukora rero Christmas ngiye aho wagiza mu rero wajware imyenda rero wazo mukurya wazo mukushemerero waguma mu kibi yargaho yahinguruka mu kibi obe no mangu ekiro shikuritsi yagera makuru wawe. Obutumwa bwe Bishop Tunyomujuni ashoborire aha makuru ga Nohiri. Okuzaba kwa Yesu Kristo kukaba kuti Mariamu nyina wa Yesu akaba nagambo Yusufu. Konka Yusufu yarebere kwiyabera atakamutahize. Mariamu yarebwa inenda y'omwoyo kwera. Aho kikimwe kucyitegereza yarutoka tahize gushyi. Kandi tokamumanyire takakumanyire umbi futerana. Rero waza kureba ayinenda. So muri cyakuratireho mwere Yusufu yeba abo kuba umuntu ushyiriye tiyarenda kumuhemura yateka kwita ubugenyi bwe bweshereke nyana mumpurre especially muri yetu Yusufu abo kuba umuntu ushyiriye ekirore kibaje mayisango akaba takaterere nawe kandi akatetegatekire kubyama nawe atakabushuye. Bishop nasha abantu okukora okurebuka ngo baje babishiraho nyensya kandi najimeje muhondano endwano n'obwangane. Obishe muranga gafutaho ngo ogire umugasho ogire ki wataho kisi musomo narogire ki wayongeraho abyosangire kikayiso bwingi no burungi ogashe koza kurukaho eseye yiremo twafere umuntu ahuri kuratarabe iriho twanditsira kuba tufere omukazi wawe agira ati kuntatungire mushinje umukazi kwafere iwe baro agira ati omukazi wo atarabire mukazi wanjye kandi za kwafere iwe kuntaraze mwana wo mukazi za kwafere omwanyo wo kugira ati ngakitumwa kikaruga kuzana umuntu kogo kushwego umuntu kogo kushwera umutuko mweni bashaba imwe abakwende ente oteka teke oyerinde kibi rero gira amagaragara kuretere kugira umugasho constituency yawe omuka yawe omukarisa yawe omusweka cyayi no mwinabiri kuraga gasha kwa Olivia na Sasra aho watayari Weston mu Bushenyi.